Te whakatulo ki he uelo, Uhulu he kolo peawa, Koe ata ke utoli kakala he whunga o wholanga. Ke te unga whakamani-mani, I he lalanga ahina, Koe lakau anga o tunga apai me one siliva. Ta'umu ake ka ewa o whanonga, I e hiwa e lari amoso, O mamata he mahi ki lau manu I whanga mama o. Katoli pea tu I hau ka hoa, E whahoko o lua hoko, Pea pisi he pisi ina pea o hakau whonu alato. Te whakatulo ki he uelo, Uhulu he kolo peawa, Koe ata ke utoli kakala he whunga o wholanga. Ke te unga whakamani-mani, I he lalanga ahina, Koe lakau anga o tuha apai me one siliva. Ta'umu ake ka ewa o whanonga, I e hiwa e lari amoso, O mamata he mahi ki lau manu I whanga mama o. Katoli pea tu I hau ka hoa, E whahoko o lua hoko, Pea pisi he pisi ina pea o hakau whonu alato. Te hau keta whaki po mamata no lau manu, Te tui hau sisi mai le visi ina hono pea u. Te kewe sa pea ka hoa ta ahine me I kari o pau. Te taula a whakapatu tohi tohi e ku mana ku. Te whakataula toa mo kula motu, Koe aho o e te lekaki, E kua luki e te ni whamawhi a tau whatahi. Te ata whakapatu mo e whana, Ko hafu ana ku ki e mea o, Te kawa uki mo e fukua matamala. Ko kore ke hu whakamua he tala malo whanua, mga hi tala whakatapu kutau pēku wha o atu meheni, ka ata mua e whainga maari e koe ni, ke o atua e Polokalama hanaua, pēr mo e AKA New Life, ai ku iheni a TEVITA UNGOUNGA, ke ma whakahoko atu, ai tau Polokalama koe hanaua, o ku lava ke whakahoko atu pēr meheni. E whatama pē ka inga ku ongo rei atu a e Polokalama koe ni ki apina, lava ke tau kau whataha I he Polokalama, pēr mo tok shea pēr tau Polokalama, ke tau inasi kotoa pēr I he Polokalama ko ia pēr me I he aia ku sponsor eni e he kautaha ko ia, ko e AKA AKANEWLIFE.TO. Ko e kautaha ko e website ia kautaha, he lava ke mamatai pa ke ki sio pēr I lotonga leo le Polokalama, he lava ke whawhitaulaki, pēr mo e whamatala ko e amanaki ke whai whakatala noa ki a TEVITA, ke I he Polokalama ko e ni ko e website, ko e AKANEWLIFE.TO. Ai ko o search pe website ko ia, te ke malawa ke sio kodoa I he ngahi mea kodoa, whikau aki pēr mo e kautaha ko e ni. I hene pehe ko whiawhia ki tātai le rei, David, pēr me he laini, pēr me I sene Australia lawa ke I heni ke ma whatala noa, ke whai whatala noa kia I he whiwhin. David, malo da mau whiwhin, whiwhiha ke ai duu ngā kuiai, ai ngā ue pēr me Australiana ki he ahoni. Rian ku saibe na I wo habe ka wo la mai ahon ya famari be ka to bu famaro mo ke penga mari ke mai ke tapo ka mai ke ahoni aku te fa sanga mari ko te famaro ya pe malo be mo ke to te mahamo ke te au mai ke ahon ya te ko mo ke famaro la het ke ta hai te proklama ta hai from begin now aunga hoko aunga ke nai kai ko te be fa no mai ta proklama no pitu
Koi. Mona pito kone tu foko ni hange pe koe na e whai ki ai e whatala noa I he proklama ulaki ulahi a pito e kakai nau e ke mai ngahi whehu I whikau aki nau mahu inga ia I he whakamatala koe na e whahoko I he proklama ulaki te lahi pe mo e kakai nau e ke mai a koe ke nau whiawhia he whanongo ki ha whahinga polokalama o fou he whahinga laine koe ni hange pe koe na tatala noa ki ai e TEVITA I he programa uloaki ko he whahinga mea whika oaki moha pisinisi o ku fou watu he laine koe ni ko hange ko kamata ki fo I ho tau kakaitonga I he tala noa kai pe koe ke tau whakahalaki ki nau tole TEVITA ko ngā kulahi apito ngā hi mea ku hoko I he community lava ke si wesi ai e kakaitoko lahi whika oaki mo nau o invest he nau se niti I he whahinga polokalama o mai mga hei Ponzi scheme o kulawa ke tuku mai e ni I he tamai ko mea mei whiia mo whiia pia oho e kainga tonga ai pia si more ai nau paanga pia koe ke tau hanga o whawhihu ia e nau whawhihu ia e whakamatala koe na ta whahoko e programa uloaki kai whoke hoko ia ngahi mea koe na hoko ki mua ke ne ta ofi e ia ngahi business e kakai kuna Lotto ke na hao na dolo whai mea ke he ia koe ke malawa ke ne ta ofi e ngahi mea koe ia ka ku whia mao pia ke tuku atu ke whafanongo ki ai ka inga koe hinga panau toki Filipe mea ka koe whia ia tu me he programa uloaki o au mai ki ahoni whianga ai response e kakai mo nau whetu utake atu ke te koe whikau aki mo nau whia ilo koe ia ke AKA New Life. Malo pia sol ku tu o koe hange pe ko whakamatala pia ke programa koe ni solo koe ke hange pe ko lau na ilo pe ia e hoko ngahi mea pe e pe alua ka ku fo ke e foi polokalama ke whanonga e kakai ka ku pau pe ke ia ngahi whehu ka ku mon pe pau kuna mon pe nau toria pau ke ai ngahi huuhu umboe ka programa koe ni e solo koe me pe ko kore ka nau tolu ke nau ki whanongo e rei bene tau koe programa koe ni ngā ka programa o si tau mua pe ki tonga ke programa e sai pe ke kakai koe tonga pe koe programa koe ke unga he tipen be programa ia en au programa koe ni o si ya no ngahi business plan mo ngahi mea o spe foi mea koko foi mea ke ko tu ya solo anga honi e te mahi noange ai time ko e benefit han pu ki ta tala no ai ya nga ko ngo ai hono marketing ko ngo e ba ku ko eu ma tu solo ko eu o ko fu ke fehu ma solo on fono pa ka program pe hen ka ko ke te ha soi sia ko pau ke hu mai au o tala no ai foi polokalama bea ko tu ko fomo le mo ba ke ka ke ha ta menta anga program ko si o kra ka ka nau pau nau fehu ba nau ka ni nau saia ka ka ni o te ke nau mahi noi yang ko ahoni e le ka ka de nau e te ki mama nge ai ho tano ke ka tau mu e fe program ko ni o mahu inga ia pe fonga ai ke fe program ko ni o ka me fo o ia kono ki riu pe ai ki fonga ke te fai ngo fuange mo si iange e tau e ka venga mo tau fenga aki ke ona fakala fala pe ki murianga honi ka pau te ki whanong ka koe ke kove solo pau te hume pekita o whanongo ka koe ke te sai ai he koe ke whakamahalohi i whaipokalama ia ke te whanongo pekita hai te mea kuna mau ngā pe tau e tau fia mo e tau hape hangai meanga honi ko si peu ka hape whehui hape me koe mea mau ngā pe kalango ko tata ko lau ko pau pe ke alua ai ya ko tope ko me ko mo tau kana ka inga ope na do whanongo ko kore pa ke na ki whanongo pe i time si ka te ta polokalama ke os pana to hanau ka ko fehu mai ko nga uia ka pa na fehu mai ke polokalama solo hamea o si o ka fera ke polokalama o to konya solo da hamea ki fare lei ya nga ke polokalama o ka mea ki te bibiri pe kita ko te whakau pe te bibiri au kita ka waha whehui o to whea ko aki ki whai programa ka o tuia aku i he ngahi ke tu mai solo
O koe ngai kakai lelei au pito, o nau support au pito. Pa te lau pita website, te lau ai mea konu whai, o whaka, o mau pia kiri au pito pe, a whi ngāu e konu whai koe ni. Pea ha mea e taha, wa tātano kai ahoni, o koe kato whakotu, ko whi mea koe ni, ka pati na whanongo lelei, hanga utana e koe ni, o koe kei toisa osim, ko whi mea koe ni ko whoro hano parane no mo whinga i kono tānoa i mo mea, e whi pokamu koe ni so. Mahino apito ai whamatala koe ni ko ke hanga o mai, pia koutui koe polokalama koe ko osi, ko ta osi tala noa koe ia, ki nau tolu koe, nau toki huma he polokalama koe ni, koe ke mau, ai tala noa koe ai whahe ko osi, whanongo whalerei pe, pa ke toi whoki pe o whanongo i he polokalama uruaki, koe ngā e lahi pe ngahi mea ai te ke lava o mahino iai, pa ka paurewa i kai te ke ngofua pe ke whehu i mai, te mawhinga pe, te maki i ola ki tala noa he konga uruaki, pa te utoko o atu rewa hani i he ngahi whehui, o kwhilawe i mo polokalama ki he anga koe tau tala noa, o koe i he programa ko o si koe ngahi whehui ia o mai, mo whehui ia koe mamao apito ia me he whai polokalama. O whaampe koe ngā ke taimi ko o ku sponsor e he kautahani, ke whai ai polokalama, o ki he houa e taha, pe kuma whaam ke aonga i houa ko ia, ke tau tala noa, ha mea pe whelawe i mai polokalama. Whehui mai, ha whahinga mea pe o ku whelawe i pe mai polokalama ko i o whai e tai whatala noa, ko tui e fia apita TEVITA, ke ni hanga tari atu ai ngahi whehui ko ia. E TEVITA ko ulaki ko loto ke hi whatala noa mua ke te mahino ange, ai tuunga ko ia, ki hono whakamaketi i ko ia o mea toko ni, pe mo koloa ko me tonga ki muri ni. Ko tui ko taha ia o mea ku whia mao he kainga, ke nau te mahino iange, e kuanga whi ai whaunga ko ni o ngā ue aki he AKA New Life, ki hono whamaketi i ko ia. O ngahi koloa me tonga kaua e tau mea toko ni e koloa e ngō ue me ngahi mea ko ia e anga whi homo whamaketi ke nea o mai ko me tonga hau ki muri ni. Solo ke malo pita solo ke waktu ke mea mahu i ngai ni solo e ta no ahoni mahu i ngala au pito ke kakai koi muri ni pe mahu i ngala au pito ke kakai koi tonga na ngafu ko sia fa kakai ko si yang ai ko ngowe o whakatau e ngowe i he paanga i he tuunga maalunga i tonga mako te fofua taimien e whakatau e ngowe a tonga he tunga maalunga pea os ko ia pea mai ki murinia o maa mo benefitia kakai koi murini ai koe whaunga ni sol na uhinga ko ti ai koe mea na mau whainga i koe sol ke lesi sita koe kakai ke na hoko ka membershipi ke mau ilo ai toko lahe wheitu o kuia e kautonga uhinga ke pehen sol pau ta watataki nusila sol ko nusila te maulawa sol ai koe container whakatau e foi tikite e ono afe ki nusila tola ni manoa ke foi tikite te ke wina ai he container tolu e wina e toko tolu e wina e toko tolu foi tikite ko ono afe tola ni manoa ke tikite solo e wina e toko tolu foi tikite e toko tolu te na wina he container fute wanoa e tolu ai ko wina ko ia o sangaton pe foi container hangaton ke eturesiko ke mai ai ko ke ave ki ai ai o whakatau e konte ai whakatau sol ai ko maungo o sio ki ai whakatau ai mea kai tonga ai mo kapati mo sipe alukani website e fodu tola ni manoa mania kisa sol ko hungan ke se tokoni aki ko time go ai ko no afe ai foi tikite e kai ke lava e silinia ko ia o whakatau ake mea kai mo toto sai mawanga lewa o mafasia ka fatal tikite mawanga lewa hike manio ke tola no noa to te mau to tola hongo fu mi he tangai i tonga ai ko ufi o wa noa te mau hiko hi noa so o mau ke mau pe foi price ko ai me kai ai ko na madratu ai ko mau hiki pe mau to top up hongo fu ke tangai ke kava aki ke tokoni
ke kauta ha ke maha buka taha ka sisi etiki ka mama etiki te mo fa fu ai ko mo ngai sol kapana no de sisi ta ke ilo alpe kontena anusila ai pe me a australian ai pe me a hawaii ke wa lu fa taha na fai ku alo me kai ka hala ko no ha me kai ai mo hinga koe te mauru pa se mai to ka ba fa ta to ka ka fa tiki te inusula to te au kawina pune whakatai fu kontena e ma ni tola wa mantu ke to mantu kai osko kai ke wina ta kotoa ka ko price ko ma o atu te ke whakatau pe e kai te o ha me tola ni manoa kai te o ha me tola ni manoa e foi price ko fo nga so mo chat ka pau e o se no le sita ke ele to lahi o si lava pe so ke lava to ngaia ko ha la he feitu pa ma o pe foi tiki ma fa pe lulu e container pe container fi ba container ba fa fitu ngo fu ko container e tolu ai ko to tolu e la ki ai e fitu ke na win e pe container ka to pe container ke on apiko ona osclia fa container ka ke mangare va solo mix e ke pe manioke tata ai manioke ai ko pe tanga fa no manioke tanga e dia fa no ufi tanga o mix pe ke alo atu ke te fa tau ke te la en se ni te mau mixat e fa container do be ki awat tantah ki ngai feitu tantah ko ngai so mau sio ki fo ngai o mau sio solo ma o silini atonga ma o silini amburini pedale te ma o be sin akalta koi ai kone tu ko ia kone tu ko te vita i formatala ko ke fai ene mahino mai kau ai formatala ko ia ai ko te mo lesi sita foki ke ilo ko to fihe ka kai tonga na lesi sita me fe ia mo Amerika pe te mo hanga reva o lulu reva foi tikite o noafe tola ni manoa ke foi tikite tau pehe ko nusilani Pangatonga, he? Ai ko foi tikite e ono afe, lulu i he panga ni manoa tonga, tau pehe ko nusilani, foi lulu i a nusilani, foi tikite e ono afe ko ia. Ai ko hai ko tene mau e ia ai foi container taha ko ia. O tonu ai ku whamatalampe ku. Io, ai ka foi toko tolu, te na wina tak taha foi container. Ai ko foi toko tolu, foi container e tolu, eh? Ai ka foi toko tolu te na wina. Yeah. Ai lewa ko hau ko ame akai tau pehe mau ia A, B mo C me nusilani o se foi tikite o no afe pe a hau lewa foi container tolu ko ia hanga tonu lewa ia ki he api o A, B mo C. Ai ko ne alata ana ko ia fai te riha lewa ai kakai ai foi tolu ia ko ia pe ko hai me te nau whai ki ngou e ko te nau whakatau, pe ko hai me te nau whai ki ai ki he kakai. Oku, ai ako e anga whewhe rewa, ai whia mau ke tola pe ni manoa e mea kai pe tola pe whanoa ke o te nau te whakatau ma mawhai. Ko asi pe website Koe. Ko pau pe ke nau follow ke lao koe a AKA. Koe. Ka ko tu iau solo, i ka iaha taha e solo e tai follow ke ai o ngā pukmau ni futu pulahi pe pa tau ko tu ngau ko ni solo ko tau figa pe fito ko naki mo tau fi ofa aki us mau pe chilini fe unga ka ki tau ko unga ko nga ai ka taha ko ka pati fa tonga e solo ko ai ka taha ko ni ke fu mau ha chilini fe fe ma nga e ma ke ko tu iau solo ka nga pe lau ia ndio e mau tohi ai mia ka ko tu ko to taha ko to pe me mipa os automatic pe solo ndio e tene mau pe o fa solo. Tele whakatau ke kau me mi pa solo, i he price koe, pakapoe ke hatahe me mi pa, whai te ri hai kai price tene anki he kau tai me mi pa. Koe. Koe taha ne o whihu i koe ni, o ai me koe ni, ko hai tene fua ai whakamore, ki he container ka pau te mau e pare. Solo, kai koe ai whamatala nai, hanga tonu kai ko uina pe. O ai fua pe fua pe AKA o au ke turesi koe o makapau ko o su o api, o totong ka to mea ka to tau ko api o ke tiri wat ko api container. Kai ke te pe ko ha me eta, ko foi tiki te pe ko uina pe ko pe ko tiki te.
Koia. Ko te tala noa foki eni I he, ko ngake ua te nau confused, na te tala noa foki taua he ko osi I programa uloaki I he tikite ia ni mamano. Ni mamano. Lulu lahi ia. Ko te tala noa tau, ko ni ko mea kai, ko whaunga ni hono o mai ko mea kai, ki murini, hange ko na ki tala mai, te mou whakatau mo tolo mea kai, mi hata kakai ko na ungoue, panga walu noa, ki he mea kai, mao pe koe panga hiwa noa, mao e nau se ni te anau tolu, whao e mo tolo konteina, whahoko re fo I lulu ia ka pako nuslani, fo I lulu ko ia, tikite ia o noafe, panga ni manoa tonga ke tikite, pea koe lulu ko ia koe pare koe konteina e tolu, e monu ia e toko tolu, I he toko noafe ko ia. Aia, hangatonu marewa konteina, ko sfonu he mea kai, mix mai mea kai, o ao mai eki nuslani ke tuasila, o toko tolu ko ia, e te evita koe tuunga ia koku ia, e konga ko ni, aia, koe lulu ia ke mea kai, ke tarano ke te evita, Ko ia e solo. E ta tau pe mea kai, ke koloa whakatonga, koe whunga pia solo, he kei taha whunga ia, ke lava ke mawa sirine a tonga, pe lava ke maa ken, mo maha sirine a kaumuri, foi whunga ben solo, o tātu ke whunga ben. Whai ngofua, ka tau tolu, a maa ki kainga, maa sirine a tonga, ta mau ki benefiti pia murini, ka o te tau fu, au taha pe ki tonga so. Ko ia. Aia kone tuu ia ko ia, aia koe tau pehepe tau tolu ia kone tuu koe foi lulu koe tikite o noa whi. Foi konteina e tolu. Me koe konteina ia taha te vita me whonu ia I he me ko tangai maneo ke tau pehe tangai me akai o no nge au pe fitu ngea. Ako mau whikai solo, mau whika pe, ai ka sisi taha tangai ki hono ni manoa, ke fitu nge au. Ke fitu nge au, ko ia. Iyo, koe wangai mau whika, koe wangai mau ai ke kilo wanima, Ko ia. Ko te ki mea mai interneti, ko te ki o kuonga te pēa te vita, ko na ki mea mai interneti na ke ongo mai. Solo, ke whanau me solo? Kon toki ongo mai. Ok, e na mai matou solo, ke seila tikite, whai tikite ni mafe ke tola te au. Paganga mau sio atu, riri rewa ke ngā ke eua fu mawhasia a kaumuri, kai ni manoa manioke, me pawaore mo kaukaure ki furihi, ke ari no afe, ni manoa, sio mau te hiki me mau tolu, e tangai ke tola hongo fulu. Me tangai, o to o me hongo fulu, e tangai ko toa be mai kautaha. O ngā, kai lava ke maa, ke whaingo fua be ai kontina. O kiki, ko whai sini ka rūre solo, me atua whitin bea me, mono au tau ke konau atu. Koi. Aia ku mahina o pito ai whakatara no koku ke whai. Aia kone tuure bako ia, ko ta whaaki ke mea kai. E whewhe kolo whatonga, ta tau pe mo ia. Aia ku mou ke whakatau pe, me he kakai u mea ko ia. E whakatau pe solo me kakai, ai mea katoa ko iang ko au he kawa. Au ke mea katoa pe tonga, e whakatau, pa te mau whai pe he whonga te tau. Ke unga pe ke maa pe, kona whakatau ko he hau ki he ki muri maa sirini kai toko tahi win, pa teni kei whakatau maa pe solo, ke kakai, te maa ngi ta kolo whakatonga mo mea, he ka vengaso. Aia koe tu koe e koloa me tonga, kange koe mea kai. Ta pehe koe ki mea kai e onga mātua ko, nau maa na toha tangai te au, ke tāke nau ngō ue, pe koe hape nau ngō mau, aia, whahoko nau ngau e kai whao ki he tangai, maa nau tangai te au. Ko tala no koe ni e hangarewa e he AKA New Life, o atu pese ni tika nau tolu on spot, i he whetu o nau iai, nau mai o fua mai nau mea kai ke container, pe e hao e whai processi ke hao e container ki Nusilani, pe totonge nau seni. Ko whetai me totonge nau paanga a ka ungoe, mga he koloa whakatonga po hape mea te mo o mai. Solo, ke pete ha mea solo, e mawahe mei tonga, ta e totonga. Ko tau mai pe mo tangai, ki he mea ko ke whetu whahekai, tangai e whiha, pau ke totonga ho tangai, kai te whakaheka ai mea. Hekai te maha mea ia, ke pehe ke o mai kai. Ko mea koe ni, kua pau, ke tot
Aves mia ko tobe mahe kakai time ko aves in time ko ya. Tung mahe ka container me tonga ko ta hato me te o ha me ta. Koia. Ko ngahe ko sio foki he tai nimi ko sio pe ka ko tau ka inga tonga mo sio fa le be he social media o ko sio pe glahi apito o ku ngawe aki he tau ka inga tonga he tai nimi aki me fa ka be he ka I he scale ya fusi si apito ange go ni ko wai ni una o mai be na ki tawala ngafi o na whanga tuku hake he interneti o tala mai foi tikite whanoa ta ki paanga e fiha ke foi tikite ko ia pete ne mau ta wala ai pa kone tana kanga pe kakai o totongi ane whaki tikite kana whaha mai pe fika ulaki ke fika whanoa lulu I lewa he weekend koe o ska mau e pare au ku whai pe kakai e ai whanki project I he skeri matu aksi isi apito ki lalo ko ngau kone ku ke tala noa kei te vita o hike skeri ko ngā we o lahi au pito tau no to he fu container fa fu container me akai tolu ko it's a lot David ai Yo ka ta no ko ni mandu ka pa ko nu si la ko tol ka pa os ka pa na me masipi ka fe tu e hongo fu ko foi hite ta ko tolu e hongo fu ko me ko kiai ko me ko kiai pe lava e tonga ko ke tu ya fa ngata o nga ka pe ka kaia o si mau e tanga I fa ke container ala na ustilin ko foi mia ku mau ko nga ko kiai ko fo nga e ko satu he kai ta ma ke te reva te hanu ka kai tonga ke se si sem ko jo ke ma ke di ka pa tau pe ka foi lulu e tolu pe fa he ta pe e ti pe ni pem he ko me mai ko o faka ki mama ka faka feitu ke mahino pe o wai pe me kai e feitu ko to pe ke o pe na a feitu e si ai e ma ve ka ba me container o futu ka wai ke tu ya so he ilo pe lava e tonga me be like for hiti porque me ko sio aku ya solo ke kai porque ta mai da tau ya me ka kai ka ko sio ko foi fo ngani ko to ni la he mon ki tonga ma wa nga mari e kai nga tonga I tonga ko ni murini pe te ma la hi nga mari ka kai tonga I ai ni ko I tonga o ka ke sio e we sia ha me a I fo I POLOKALAMA ko he fonga ni fonga fu be ya ka ko ti beni benia ngai feitu ka pau no ka fonga e ko mau sio ko so ko fonga be ta lava to koni ka ta to ka nga tonga ko ma sine ka kai ma sine muri o ma fasia be e fonga mai kai ni mi ke ka kai so ta ni ma to la fit no no ma fit ni ma ne ke sio ha to la be to ni ma una ko on pe na fa tau pe na to ta ni mi he una fa tau I to ai mea pe te shipping mai porque na fa tau ke ma ha tupu o mon pe ya ka fe fongo ni capaz de museo capaz de fa ko le pai te ke he ya ka ko foi fongo ke he pe ai he te la hang sini ne mai tonga pe te la hang sini mama ngo hen pe te la hang sini ko e ma ha to ta ko ni na ko he me he ko jo so ka foi me ka po ke fa ta ti de to ka ko ti ke win e po acho que ten me kai o ko ke more ko ha pe me kai ke fa ta to me kai mama o ka va pe ho sini ko ti ki mon la habito si o ke ko ngai eta o to kon la habito ke kakai ko nga mahino ha o me kai me tonga ko foi ko ngai na fe hu la he ta programa ko zi ko ha fa nga business te ke ta fa ta ke kakai ta ngai mane o ke tonga pa nga valunoa pe ko ha pa nga te ke fa ta aki pa ke ha ko ki no silani to la fa no tangai mani o ke pe ko una e ke fok pe malava fe ai fahinga business plan ko ia ka ko ni ko ho ni ko hanga o fa mahino mai ai tu unga ko ku ai pa mo fonga ko e fra hoko aki fonga ka pa kai te ke wina ho tikite I he ke wina fu container me kai ko ni te ke malava pe o fa tau me kai me taha ko wina I he mahu inga matu aki ma pito pe ke lava pe aunga ki he family. Ka ta ta be sol ke ta kai fu ma to la tia we tai ni ka pa ko ti ke to ka ko ti ke win ni ha ka tau ta ngai u fe to he so to la ni mano si ma to ti ke te ni mano be ha te ni mano ai ko ngai fa ka kai ti ke win he ti ke he pare waki ka fo ki po si ta me fa ta me kai
Ai ku sa tau solo he ke ya tae more he foi pokalama. Everybody win. Una e win. Koe. Mo lahe apito e whamatala ko ia. Ko ngaka ngahi toko ni a koe ki he Ya ta ki ko he to. konga Ko ngau ko ni. Ko tau ngau ko ni solo ka pa no o ki fa kau le. Ko toko ni lahi mon solo tau kai nga. Tau ta fi tonga kau ki hen ka pa no o ai tau ko ka pa no fo sio le atu ki fa pokalama ko. Koe. Ko ne tū koe ni, ko te tala noa pe whogeni i he konga koe ni ke mea kai, bea mai koloa me i tonga. Ai ni ku ta kamata ai ko he aho ni. Wika ko o si whunga te tala noa tau, he skeri toi maalungang, ko te tala noa tau i he tikite ia ni mamano ma lulu ko ia ma ngahi benefiti e mau ia. Ko ku eke atu koe, taimi koe whakahoko ai whangi i lulu whakawheitu koe ni. Ko i lulu ma anu silani, ko tikite ia no afe, ko i lulu ma aseria, ko whi no afe ia. Lulu ma Amerika fe tikite o noafe ka pau ko fo nga ia ko taim fo hoko e fangi lulu fo fe tu ko ni tu ke hange mene mama me akai o te ha benefit ke he o ku ave ke fe tu pe ko fe benefit pe ia ku ma o ko mama me akai Ko benefit pe solo. Pa te ke tau se fo pe he pa tau se pe te he fika i kona tai ni men ai mea. Ai mahina ke ka kai ko me container ai price ko mo atu mai me haka ke te ha fu ai me kai e kai ai ko benefit pe e ma ko he ka kai me kau taha ai ko me ko to pe fo solo e to pe se te ngo fu ne mama ka me ko to pe e kau taha ko pau pe ke awe silin ke to kon e masi vai to koi ai ko to pe se te hongo fulu ke alo to kon ki he mas ki he ngahi fia ma we ko ka kai tonga mo ne pito ko tu mahalo mahino ai ta fa aki ko ni ka pau pe to ia ha fehu i mai e fo mai ta fa aki ko ni te toki to ke ka pau te ha me ake ke mana tu i fo konga pe ko ni ki hono va marketi ko ia o ngahi ngou e mo ha fua ai koloa ka kai me tonga pa ke fa osma ke kon ko ni ka ki unu ka konga ta kai ka so ka ha to me pa be ka fe hu ya nai ka ku to ya ko so o ku ai aka grau e solo te ai ka pa no fra ka o wai e palani e solo o te malu nge ka ko ta ko o se fa ta ha ta wa solo a ko ka mata te ni wa palan mai palani solo to ala te solo na fa ko fa ko tai ni mi ke follow up ka ti pen pe solo e alu e palani o fa tau ke tu nga paanga ko ma ka kai ko alo ka kai ko ke ma ko tu na tu mari na ma fa mari nga o ta nga uno ai solo ke polokalama e lava pe tonga ko foi tau mo ko solo foi polokalama ko ni ke lava pe tonga i o te falala tonga ia ke feitu e ko ngau ka ba da foi namba ke tai fonga mama ke te fe ma o tonga ia nu ha te fonu amuri ke te toko ni tonga o se mo i pe tonga i tonga koi mahino o pito te ha ai mahina pito ai konga ko ia pe ko ti mahalo o ku tau mahina te tau pe i he konga mai ko ni fra marketi e me kai te mo kolo me tonga ai ku mahina ngo fu pito ai ta fa ko ia ke tau kainga ko ne tu ko dai ni mi te vita ko konga ni tahana e fehu ia lahi au pito i he ta proklama ulo aki ko na fehu ia pe ai falala anga ka ge ngata falala anga o AKA New Life, ka kunau eke foki pe mai falala anga ko o koe. Ka ki mua ke ta alu ke u fehu i koe falala anga me u mea koe ia. Ko fia o atu ake whainga maari e koe. Ni he koe loi ko taha ko toa be i he nofo muri o pau be koe ki whanki i mea te maulava o ngā ue to koni ki he ngahi wheitu ko toa be ku tau takta hao mea i ku tau lave atu pe ngahi whainga paanga me hafua. Ko ne tū koe taki lere mua he konga koe ia, he konga toko ni. Ka ta toki foki mai ki he u konga koe ni o ku whehu i mai eka kai. Ka taki atu mai whainga maari e koe ni e David. Ki taki sio nge ko hae ngahi, na iaha ngahi project na mou kau hono whakahoko, pena ke kau ngā tonu i hono whakahoko,
ma ngahi kolo tupuanga ko na itonga ko ngā ke sio ke wakai pe kia kakai ko ta whaaki e taha ko ta whaaki e taha whai ke whehu. Ya, malo pa chol. Kuti solo ke fufu tai me dia solo mal ko ke fei mai me apa ko ko ke solo ke mana ko ke me ko ko ai ha me pe a angu kwange ta tele ai ga ngu te la nga we ka ko tui foku toton pe foke hango fe ko ni solo o ke ka o ke kai ko ha toki mea fo o e nia solo e ku fai mea kon fenge to koni na o sia ngau solo na kamata mai ka tano ko ni solo ko si o pe fa no ko to ta ko mai pe ai yo pe ai finga na os fai to kon solo ko no faka misin na ula to ko ni solo na fa na ai lauto korisi ka to a hapai na os fa na ka ta to e wango o whanau nai a hapai katoa. Ka wangi o whakamisin fax. Taimi koe solo, ne tike whewhe mea, awe nau ngai misin computer, mo fax katoa u korisi au kino muka. Os, awe me fukupasi solo. Heka to tonge whana e kakai lalahi te si maha utu. Kai tai to tonge whana wako. Solo, taimi koe ni solo, ne tike whaha, pakurupu, ma upe api se niti. Ko fai me fai ba arme fu na ai fu ka to anga solo al o mau ai to ai ka ta me na mau ai solo ka time lai solo o ala te me ni solo te ni ate me ni o fi halaki no we ta te ki tai ai pare a to fai fi halaki no ka ya tai me solo Koi he kwanga sio ha time ke pe ko fa kau ha me ake wa tu ke ma sinka ke program ko ni solo an ko ai ko ni o ke kau família kalo ko to família ko solo ko na uhinga na kalo solo una uilo to nganga ha ma be sili ko tu fai au solo ka pau ko ta farala o pe ko paanga i kai solo sanga ta farala ke lo tu solo ko me ko sili ko me ko sili i kai solo i lo he community ko to be ko no foi hawaii ka pa ko ria ko i na fano mai tena uyo ta den solo poeni ko community ke solo ko tangan tau solo ngal ko vipia ko glau angen na ko aksatu nga solo tangan tau solo ko tangan tau ko mo ipe ke off ko yung mga sili ni ka ho pa ta haya ko ni ngo solo ko company ko di solo he mahalo ka me ka time ko tu ma ko upe ta solo ma ko re me de watu ko upe ko mo ko ta ni mi kai to hiki kai dai mi ko ta tau ai pe ko fala nga solo de ko tana jen solo no voy a Hawaii. Ko pare mia me ka mi ska mo me na nge solo. Ko au no anki ai. Kan os pono pikape he conserva tu ke hotel. Ko au no anki ai so. Ko au ko to te ya nang do. Na te ki ha bilinis ko na tonga ken ke fa ka greka. Mano foi na muata. Me mai na u ma no mo bilinis ko ni. Pa ko dat solo fi be ko. Kabau me ko ni narang me foi me ta tau ben solo na hoko i hapai time na iai ko fu tai me ni narang ambasto Amerika ki tonga arang ke ni fata tonga e talang ko e ku hapai to ka talang eleva time me ni ko o no pere filakepa na ko vana hapai arang e ma si talang ko he ma si o si lo ya wi arang e ma si o vi si tang kau mo family hapai ai falai ten porque talang ko fe teu fuma do solo ngai me akai teu ngai magi tantar ka mesi ko le ka fe tai ko le an afila ke pa he kai nani pehe tai ko na ta ngai ka pa warang e ambasto a consela o nusila consela seria conectar en ka ngai telefoni pe fe America to ko ho wa ke to va puna ka tanga telefoni me office ko premia mi tonga ai kau polisi ai mo hangaton ki fo konsel Amerika ambasto Amerika alga po TEVITA UNGOUNGA eso ko tana no ko ni fa no me ka to ki na na uyai ka gutano
ko tala no solo ka tanga ke falala anga solo ko fanga mea pesnolo a pe solo wai to no ka ta hai hau wai ta mai feinga fe halaki ka ke tafaki ko solo tala ke kauta ko ini me ke paanga i kai solo o tala do ka ta ko ini solo ka ta ni ko ofai ka ya me fe halaki e ka ta ko ini ka wai even solo ka kai ko fi ke na wai ki ai ka ba ke ko kam mate au solo campania ka ta le pe solo ko fala la solo ko tala jo ngaton ka mo tol kainga ko fa no mai la ko solo la ka to ko ni na fo ya pa ka to ko ni lau ana wan solo be ta ma va ne fa ka to solo na ha ka be futi mi ka pulu mi amerika to tong e tikite mo mi nga dan mo fikiru tai vai ni mau tai vai ni ang to ta mana vai ni mo teunga no fo puna ga na tari me fo ka ni ba pa no ma va nei tai mi na hawa te ta hawa fa le u kam feto mau tawa ki ai futi mi wai tau me fo kan me bangi ba os pa ma fok mai so so o ki u ta na ni so ko ka ta ko manako ke ko te fo tai mi ni solo ko ri aki ka ula ngai me fe halako long pe solo fu pe ko ke ba te ngo tu aki to hata ma me ka ko tu ko solo ke pe ko wa ko fe halaka sine komiti solo fa nge ba ka pa ngai solo ta mat pe to au pong os pe hakolo ko nga pe solo ka ke fe ka wa solo pe deu me ka ta ko ni ka ko uhinga solo ka face me ka ta ko ni ko ilo ko fa kau na ha tiao la ko ilo ko ma ka kai lele la ko ilo isolo e mo ui to kon ke fonua hanga tau no foso ko tu ka problema me fu lo ta lu ni me anife e problema ko ni si kai ngai tonga ko no si en solo e o si en solo e kai te fa to tongia ko kai te fa ku mina una ko tau lu ko ni solo e tu mari ka kai tonga kai ya ka venga ia e ta ku no fo kai murini ko ka ngai solo ku i lava pega teu pa ko lava pego ai pa tia ka feu Koi, mahina pito e whamatala koni ku ke hanga o mai, TEVITA. Koe ki whehu i bene o ku o mai he taha koni, ke ki i whahau atu he taimi koni, he neo ta whakalaka mai me ka venga ko ia. Koe ki whehu i pepe o ku kei ata ke kau atu moha kau investor ki he businessi, pe koe whiha, ai paanga ai pai ini, mo pesete e whiha mau he investor kandaki. e solo ko o kai te fema ko tai ni me solo ko te fema ha investa o se mau pe ka o si foi me no fa to mau me ka to ko tari beni solo ke le sita kai kai le ko se mau e me ka Koi. Koe malo pito ka os kai te fema investa Koi. O koe ai ni ihi foki e TEVITA na nau ko whanongo ki he whamatala ke o mai ki ngahi ngau lele ku ke whakahoko ki he community pa ko tiu ilo bea he kāinga a pai toko lahi ku ke admit pa ko tui ka taha kotoa pe hangi ko he whamatala ke o mai o ku lahi pe mo e tau ngahi tō no ka ku tau tuku pe ke ta whaaki ka tau hoko atu pe whanonga koe konga whuke nia koe ngalahi taha ngahi ngau e ko niu ngau e mo community pe ko tui o kuai ai toko lahi me he community ko a foa na lahi taha e nau oho mai i he polokalama ko o siku nau tala mai ko ngahi polokalama na nau whai pe aku na e kaike ki hanga ngau e totonu aki ai paanga he polokalama a foa ka koe ke wilo i pe ko ha mea mo oni eni pe ko ha mea whaka he ki mou tolu pe na aku mou ke ko a mou tolu ia o ku ai e ngahi ke hui mou ke whaka community vai ngai feu ko ni ka ko solo ka koi kai solo kai pito peia o mai ko me pe ko datu solo o te ki ai ke u hangau o mai ha o to ha paanga pa ki ha paanga ia a foa ko tau ko ka tonga i ha pai ko tau ate silini ka ko tau mai a ko tatu ka nai nek via lak faka komiti peia no ha pare mi da kana talangi ka kai ko ha pe ko no na ave silini ko kana long pe solo ko ro pe
Pangata koua mo me so. Ka ko no moni so ko rau kilo panga so ko ka more. Ka fehu ko ka me fehu ya ko fehu pia so ko pilot pe ya. Ka ko ki ka ko ta so te kia ngau ilo hamea o ku koe ke te roro o tate ka matala ki ai ka koe mau inga pito pe koe sai pe fehu ia sai pe koe aia ko kata winga ko konga ko ni ki AKA New Life e tai ni mi ko tu mahino opito e ta fononga mai ko me polokalama o loaki ta foki mai no a mai ni ki polokalama ko ni ta me no o fo mamafa i he anga ko no fra market i koloa ko me pe me tonga anga hono o mai pe ko tu ko fonga ko ya malava pe moia o fo hako na e fehu na o mai i ko o sifika o aki mo fo i tikite ko ni mamano mana tu fo na time ko na mai pare pe na hangi ko pe time ko na o mai ko fo i fo nga fo i tikite ni mamano pa ni mano atonga pe ta usa tu mala vale pe ke ni fu ai pare ko nga ni na hawa fehu i he wike ko o si to ta ko ni na o mai e fa kau o whakaukau ia o tae malawa ai ni mamano ke whakatau. Ai tikite ni mamano tae malawa ia ke whakatau pe o ku whainga taa ke whakatau. Ko ne whewina na eke mai, o ko hana kai ke tuku hifo ai pe tikite ki hame ai malawa. Ko whiwhika na ne whakotu manai ko ni maafe. Whewhe ke tuku hifo tikite ke ni maafe, tuku hifo mo e pare ki lalo. He kai ko ngā ke nausio atu o ku malawa ke whaingofua, he ku ho sange pe ku ta malawa he na wakai ka te wat be ka ko he ko wilo kwai uhinga le rei o ku mo ave tikite ki o lunga he nga statistika ko na mo osi research ki ai so ku aga fehu ko ya o ku o mo ni pe na fehu na to la ko ta tu ko de me kai ka ku ko te solo ka nga foki pa pe ke na o mo ni pe na me aka ko tu ya ku solo ko whangata ape ai mea ia, ko ngā pe ko teke mahino mo teke tau ato aki, ko tau matu ko ngai whipenek pa ka ngā penaia, ko swikai, ngahi mea kanak, ko tu ko ka pau te tau loto pe toke, ke whatahi ki te ua, ki te taha, mo tonga, ngā koe ha mea solo, ka ngā ringa te tau te holoki koe mea solo, te tau loto, te whaloto si, ngā ua ko whai. Ka pau ku tau peo ke lava ai tiki te pai aro le sisita ke mahina me mi pakai ta o me kai ko tau so ko ya me lahi ka ko tipo ke mahina pe na auto ya na wat at na sia ko me moi e so ko tau to ta kilo i muri tupu ta kilo i tonga tu o tau me mi vai u tonga pe mo muri Koi. Vai di que so ba tong ko ka wango ko hinga fok mon be fe wi ya. Pa me le ta fa ro to ke fe wi. Ka wango ko si ak ko programa ko ni ko hinga pe ni ya so wango ko si na si mai. Ka maro ka ba ko ha. Ka ba no ka ta na den ha pa ofisa pa to ke ta maro. E ke he pa ka ka. Ka wa ke wi ro. Ko ha hinga. O mai fa ka ka ka. Ki ai fa foi me ko ni ka te au. O mai mo kakai ka ko wango rau solo o me ko to ape o kai ke o tau matu ke tau tare me ka pode no piki ta fa ka le de ki fo nga so o kai ke ha pe ana fa ka ke lava ka wina hata lava o langa ka no ki fare bu ha me ke lava ha me o fai koi Tevita ka nga pia ko sabe o ko mai he taha ke ni ai he programa ko o sina ne fehu i mai whakaukau koe ni ko fe mea o mu ki he AKA na kai na fehu ka fehu ki he AKA New Life ki he foi business ko fe mea mu ka na tolu ke make a profit ko nga he ko business pe ko offer ki he kakai tokoni ko ki kakai ko fe ka venga o mu ko i he taimi i he planning au ko AKA New Life Ko inga solo ai ka foi lokolo ke tohi tapu. Ko pau ke programa ko ni e mo a mau pe ofa.
mua mau pe kakai pe Koi. mui te mea katoa ai ko anga utanoa wai me ia os koin ale ko ni wai ngai pala ni so e te ila kakai ko kata ko ni so ko fa ko ni so fa ui he ofa pa pa te talo po ona ka pa talo po fa ka le ai pero to ke le da tau no fu fa ka le ki fonga e lava he taha ko toa o sia ki fonga ko ni ki fonga fa ngofu pa ko ki fonga ya o ku lava he tau kakai o fai lava to taha ko to o para ni me ke fai pa me ko unha ko na tula fa ka pa te mo le fa ka mo mau pe so ka ta ko ni mo mau pe ai ofa Koi. Mahina apito ai whatala noa ko ia. Ka ne tu ko ni ki he, mahina ka te au ko na ke whakaha whoke programa ko o si e huu mai ai ni ihi o poate ko e ke e New Life, ke whakahoko e POLOKALAMA, ke whakahoko ha POLOKALAMA, ke bakai mai kakai ke te ngina tolu. Ai ia ko ne tu ko ni e TEVITA o ku o si mau katoa u fotu tu uia o structure o eke New Life pa mo ngai fatongia ku mo fra kaho aki na dolu ko ku na i he poate ki hono fra lere ko fe POLOKALAMA ko fe hui ku o si mau katoa u me ia ko ia pe ku mo ke fra o si homo nga wiki ai e dai ni ko ia ko me be solo ku tare dai ni mi ai una fase sen nai he nga fu na mau fa kau ma tol solo kerele ai lulu pe os kai fa ulewa ai me paperwork ko ki hanga ko mai me kai he ko me ko to pe te mau ai ko pa ke alu ke website ke sio ka kai ke price mo me ko tawang fo ko pa ke nga ko confuse ka kai pa ko ia solo me ania fi ya hon ko to ngale ka tama hono fa ai fo business plan ko ke me kai ya mo me ta ko me beta ko mau ko foi me ai que ko mau ya ko tari penia ki tonga que PSP ai ko malo que na main office ka na to ko que o mai foi plaque ai mi esia ai mo na pe ko main ko ya ku o tau aho da to ka po uri na to que o mai foi plaque mono ko que website ka lava que alo pe mini ko foi me pe tari ka gosi play campania ka ta que lele pe me aga toku. Koi. Mahino pito ai ngahi whamatala. Ko e TEVITA ko ti mahalo ko e ume ai na ta loto ke hoko atu ke ai POLOKALAMA mamahe koe ni whikaua o ta whahoko he aho ni. Ko ngā ke te whamatala i ke mahino ange tau te whito ke mea kai mahino le rei e ko ngai ko ake kakai. Ko ngā he kulahe sika kai unau loto ke o mai nau mea toko ni ki muri. Ko nau maoanga mo uia i he whanki kolo i tonga. Ka koe osko e nau tō e mea kai. Ko ave pe ke marketi pe ku loto ni i fulahe na me kai okto ke fra ke o mai ki muri fra market ka ko ni ko business plan ko ku ngau aka New Life ku mulava fra tau i pe me kai me na tolo ate na pa anga na fie mari fra ha ki fa heka mai ke ngai fo noa ki nuslani na ta na eke mai pe ave container ki fe ko fra ta no na fa TEVITA ko ha nuslani ha ki asteria alu ki Amerika ngahi container ko apa mo Honolulu nga foi tikite on fe TEVITA ko di ko no ko me ko solo ma inga ko ke membership ka pa na imagino ko imagino me ko le sita ka kai ke o se membership ka ka mata me te me kai a pong pong pa pa solo ko ta anga mausio ka pa na kai ke ko natura ko ni ka pe ka fare koloa ko pau ke tau ai mea pa ku me fare me koloa mai fa tau ku ki ai ke mai ka kai fa tau ko ka ta ko ni no sveti na to ka man tui ko me ai ke ko fa tau me kai ke lulu ki fe ko pau ke na presisita ke na me mipa o nga ke alo foi plani ka la pa ai matikite ka ko xio ke tafaki e taini me ang xio ko ke kau tamo ko ni ke kata mo ngawe o ke palo pare masolo fra paanga koi ak mo sika ma tol e lava hene bet ene tamai ta o ka ma balangi o e fra tau ko e fra tau me kai ka to ko ta kai e fra tau me kai abi ve ko bau ke tau la kilu me ke mahina o feitu
O kai ke kutu solo parema ai panga ko parema ni ke va ve tanga ka tau ka pawa solo o kai ke fa tawa sai tu kwai ta be ni manoa necesita pia ke ilo ai me mi pa ka tau le he ko uina ba ko solo ko wanga ni kutu solo yanga ko ilo iau ko foi mea ko ni solo ko fe mau e to ko ni ka kai ma ka to tai men solo ma tu ko vai anga solo tat ma pe ma o fa kau ma mo to ngawe ko palo pare ma ko pare ma so ko paperwork ina kai ke sai ako ka ko ma o ka kai le o nau paperwork nau pa o slava to fa o me fa kau o ilo ka bongbong me ho ko me ko hingo ko finga la hi ai solo pa ma me ka kai o ko ka kai pa wa na pa ke pa ke ka ko me solo o ngo ki ko ke Lotto solo ko fainga mari en ko tau ka kai ke ta to ni ko talo e lau ane fe ma ka pau pe e ti pe ni pe solo ko foi pisis ko ni solo fara la pe ko foi pisis ko ni solo o tau mu pe solo ke fala la pe tonga ko ke tonga tau la pe to o mo un ko te fe ma do ha te fonua muri ke te toko ni makatau no ka pau ai ko na ta ko si o fa o masi e ka tama e foi tau fa ko tau ko fa o tau la pe to solo ka ngo te tala ta ki foi fonga mama te mo o vare me to ta ko o ku ma upe e te au me me na he tau pe ka kai tonga i ki fonga ma mo pe ta to ya ta to pe so ko me ko hinga ko kai so ko ke to ka ngau so pa na ta ai fa ka ita mata ka te mo ko so o ilo pe solo ko to ta ko ha off ma ka te au o ni ilo pe ko nga ko ke to ta ka ta ai mai ke ka halau mai ka ta ko me ko fe au ya tak ta he ko to ta ko to pe wa fe hala ke no fa nga ye wa fe lak tam ko lak fix pe fe hala ke au pe so ko me ko ngo ke so to lo to la pe ke lo to familia ke ha o solo ta tu que hago mari solo que lo tengo que caer bicho que caer bicho ni o iro na dolia ko alo ko na ma be sedit pa que tu fa ko o se mamma hala be ma dolia ta ko o ya solo ko lo tai tak solo ko o fa pe solo ko no mo ni solo a fio tu ai tau me ko o fa que ka kai que fa ho ko programa ko ni tau pe fe ta kai me pilo problema con solo fa na wa ko que to fa na wa ko ngai ka vengo ni so kai ya ha me ko ko mo re tu na ka pa wa ngai fi halaki ai to no me ma ke ho fa ta fa pe no be axol me pia ka tu axol ko fa pa pau so ka ta hani so to kon ka pa te ta no fa o no fa le rei pa ta lau e website ti he ngai me algo ki Lotto ko ka kai so na na o si ako pena do so ma ka kai ke ngai programa ko ko ya na fa mala to tong kai ko pangala to tong na do ka fa malo na mai international time fa fo me ba na ilo so e mo e fa company pa ma wai so no me ko no boni so ko na tawai fa manda to so e tu mare ma ka e tu mare pe so ma ka ta ka ko me sa tu mare ka ta tu mare ka kai tu mare me e tu mare ma ka ta ko tu mare ka ta e lava so to kon ko tau kai na ma ke me e la be ka kai o ma kore a ma ka tia kai ke so ka nga pi fomantao kang tau atai na so ke na fili ke na ko me ma nga pi ke na fanong na fa kau kau so e si i hen ke kai te ko ka ta ma ta mi tonga family ke te kore ya pu ha mo ga se ni ke ai ha ke li ha ki pelet so ko ma ta fa ko pe ya he ko ni al pa ko ti ka pe mia te ke mau ha ka pe mia te ke ma wai ha ki se ni ti e fa ta wi he ka ta de ma se ko ye ko ka nga pe solo ya ko ta pe ke ko fa mala pe he
ke kakai me kai nga ko klot pe solo ko fikau taha pe plan ko ni solo fu organize le bit pa dawa be website pa matale le bit pe solo ai foi mi pa hok ko pe solo mo on pa dawa fa kau e to kon lahi pen ka tau kai Malo pito te vita ko ilo ku mahino apito whakamatala ko ke whahoko pe aku ke o si whamatala whakalelei pe ko ia mahino apito me ako toa pe ke kainga ko una whanongo i he whai polokalama ko ni pe mo e ngā ue ko whai e he kautaha ko AKANEWLIFE.TO ai a kona asia tu pe olunga he screen ke la po kai ki ai ko hingoa ia kautaha ko AKANEWLIFE pa ke tok tāna ke te peke ai e TO, ko whai website i ai a ko o whahu peke kukolo o kukolo, te ke lava rewa hu ki Lotto, o lau ko ngai i he kano kato ngā he mea kutoa pe o ku talanoa ke ai a te. Vitak mai heni pe ko ngā koe ke whakamahino atu pe mo whakamatala whakalelei ko te vita koe whaunta ia o AKANEWLIFE, pe ko polokalama ni hono ua o ku whakahoko atu pe me heni ai o sponsor ia e AKANEWLIFE ke ma whakahoko atu ai polokalama ko ni ka kuhange ko talanoa kwhai te vita o ku ikai ke whakamalohi heni ko o atu pe umea ko toa ka te koe ke whakaukau pe ki ai ka ku ke mahu inga i ai pe ke hu pe ki he website o lesi sita ho membership pe me hafua ngā he mea koe te o atu ai e whawhalala mea ko toa e whahoko AKANEWLIFE i he website e o atu pe ai mo update ki te ki mo tolu. Te vitau te aha mea te ke whia whaose aki, ki mua ke ta mawai i he whiawhini, te aha mea ku ke Lotto ke whaose aki ta polokalama. ia so ke whamaroi pe mua solo ke ta polokalama pea ai whamaroi ka te koe i he toko ni mai ke hai e polokalama koe ni pea ko ai tai honga ia ke ho toko ni pea mo ofa e ta polokalama pea ate whamaroi ke kakai ko toa pe na si whanongo mahe o pe ke ta polokalama pea ko ate ko whamone more katoa ke o pe ka waha tono no e mo tua koe ni pe mo whamone more ia ko ia taimi kai ha taimi te fai ha mea whakaukau ha mea ke usi e wha ha mea ke musi mafse wai e solo wai ai lea ai ko naki ma ko ma takina ni pe mai ne ako e ma prestene ma ko ka foke ko na tu pe we siliana ma we siliana ka ma monga e pa ko naki e ka fa se ke ko ni Wea ko naki e ma profita ke kau piso pe me kau parisen steak ko toa pe. Nani pe he to taha ko ini. Ako e kai ngā lotu ke tō Katerine pe ako ina tolu ke nau whaile. Pe auska pa te whakamui mai e ne rea o pehe. Ai, whakapapau ke oa na nau loto la vea. Ko kau taha ko ini o ko nofo me foi mea ko ia solo ke whakapapau ko mea ko loa ke tala noa pe whakapapau ke oua na lawe hata pe loto lawe hata e la kange solo e tamati e kampani o ka pau e lawe hata kota ko ia hao ngata ke lele kampani ka whahawa kovi pe whawhela waki ke ia no ao nganeta kia ngai e kutioka ka ngai kutui o mahu inga ka kampani ko ini o ta ko ini pe ma ke tano ka mo ya ka pana ta tala yan telefon to kan messenger de text chat ka matala no so ai palo pare maso ko ke roto ke ya ta ke ta fe ma o solo ke ta ma o fani ta fai me ko to pe ko ta to nyang pe ko ha tu ngau ta yai ka ko ta to lo ka fanga to ko ta he pe muin me ko atai ko ho mo 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 to ka to ma ho fala to ta ko to pe fa mo mo wah ngai to no te au ma family ho mo mo yang mo ala mai ka inga ka tonga mo la we mea to mo sio to ai be ta nga we to mo lo to ka pa mea mo ile si si ta pia ya me mi pa ka ta sio fe tu ka ta move to ai be ta move nga ta ma ngai ka ngai e wa ka le ta ma ka ka le ke ta folau ta ben ta ka ngai tonga stai mi ta un wa to o ke fie ta ka nga tonga au ngai na hela si matua
ke tau ilo taimi na ka taimi to ton penia wa hu mai mea koe ni ka koe mea ko tope koe whamore more o te moto ka mtoke he whehu i mo koe mea na tu laia pau ke mo whehu he koe mahino he whehu he kai ka pau ke mo whehu ka mulong koe mea ko whewhia pa mo whehu mai ka mea koe ha mea hai tien koe ha mea te fufu pia ku ata o whalahi ka mo tau no ka toa o whatu malopito Malapito TEVITA koe ki foi fehu ko ta omia ko mago i foi tari ke wa ve be foi le pe u ko e ke mai ta ko ni ko membership ko to ton ko membership o wa ha fika ha minimum number o ku ke fa kau ki ai ko ne dok ya o ke fika ko te ta resisita me mi pa pe e kamata le ba nga u ko foi polokalama pe ku fainga me pe ko ha pe la hita ha lava e solo ko hape la hita mo sio ko lava ko tau tu ko ne hiti pe na ia e solo taman ni maf ko si pe ne solo ke ka hape me si pe ko lava ka par pare mai ko unha pe ni ke ilo he kwa ngai o ma ia me ma si pi so ko me mo mala ma do ko me ma si pi ko ki e foi programa ko ni ilo ai ko tau lahi ja tipeni me ai e mau ngai ngā ue ko e fai e ko la ko me ma si pi ko ma nge me ko to ka tau ko tikite ko la ko me to ki to me ma si pi ko ni manoa ka po la be me si pi ta ka be ai tikite ho ngo fu al pe ki te wa noa ka ko mandu ko mauri ko ni ko me mo sabe me ma si pi ke ilo e kakai ko me tau o sa morinia o to la pe ni ma tikite ka tikite ni miliona ka ko to pa pre mai he tau to ko si ka me fe mai me ma si pi nga tau ki ngo pe ma fa ma ko sin to nga ka ma wi nga mo ne fe ma si ta ko ja so wi nga ko na pa na ka time tamani ma fu fe ku kamata tau me la do me ko ko nga pe nga fo tu mo me ka ko tu ma inga au pito ai membership ta da fito ki tonga ma hu inga au pito na membership nga ka fa na wa ko tau mo la hi ko vision ai ka ta ko ni ki oa to tonga ko ha ko isi pe mo o te masiva o na ke marketi e ngo tonga yo na te masiva ka fa vision ke oa te to tonga ko ha ko isi mo fa na mo na me la to pe mo marketi mo ngai me ko so ka mo u ngai ko membership o ma hu inga au pito ka ko yai ko ha pe ko me tau so kai ko mo ne te fehui pe ha me malo pito malo pito ko tiu ke manatu ipe e David ha unga kio ku me Amerika tama he tangata to me tangata fra osi ko komen fra osi ko asi mai i he polokalama he fefin tama ko tangata aunga apito aka taimi na mau pai ato ki Amerika he ki Amerikan he feinga ako he ako tu mai to koni ki mau tol ko tiu mahalo ke oku o to kawa ha haunga kioa i he mamata mai koi ho polokalama te aku mahalo ku lot pe ke whaka mai ni ofa ke te koi pa koi whaka ostinga i polokalama o fatu aunga kau PYU Oia. Ko tu mahalo e TEVITA ko osia e ta polokalama ko tu ku ta o mai ke tau mui ko ia o e polokalama ko na ku ke osi fama opo mai pe mo mahino apito e ngai tukunga ko ni ki ai fama lo la he te ko me beta solo ko manata tu te tatu auhu ne mo ke tio nge ko fe mau ke mau pe mau e me ko ni ko e panke ke payment wa ko hu me ka tama ia te na tala no ko ki hanga e payment mo me ko to ko fa pito pe ko nga ka pau ku mau pe tau fa hoko tau polokalama para pau ku te ke mau pe ko tu mahalo e sayang ke mau pa tau toki pa ke tok tala mai taimi ko ke na Io, fa pito ia o fatu e TEVITA. Fa malo atu kainga homo me mai ke polokalama koin. Polokalama AKA New Life, ya ke mo dol ko te ke mo ilo website ko ni. Hu pe ke ku kolo tai pe ai akanewlife.to. Ai ko to ko ki tonga. Ai ko akanewlife.to te ke lava o ma ko toa ngai fai ki ko ia.
O e ngahi mea kotoa ku talanoa ki a TEVITA. Ba mai whamalo lahet ka te modolo ho mou kau mai ko ia. Ki tau kau whataha i he polokalama mawahe koe ni hono ua. I he whiawhini whamalo foki ki a TEVITA. Ba mai AKA New Life. I hono sponsor koe polokalamani. I he Vipon Media ki lawa ke whahoko atu ai whatalanoa ko ia. Ka mou po uria. Tau tau ki whilongo aki i he tau ngahi polokalama ko ia ka hoko mai a pongpongi. Ka mou mea.